Ubona bigaragara. Ndigiye wagicucu. Wiki. Akuru ni bwa. Bana rutatwana rusira cumi. Tukagutanga twige nta kicucu. Ntabwo biro. Ntabwo bije. Bese banze n'inshuti. Kama yakose. Tangago. Hano. Samba isanzwe. Ngiye kujisha ugiye ushikosha sana. Tabana mbura tsara kagweza niba mara kumuvuga. Kandi Kwetsa mushotinga. akibaza mu naye nkana mukigenda. Abana bapfuye abapfa baragoye. Uze gusiga mu kintu kimeze gutya bana. Kanapfundikira. None bagaguyo bibeto. Indabo pa. Uziko cyari kinyereye neza kumutwe. Wasigaye nawe. Wedirane umutaka. Cyumva nyicara nashunitse. Nze kubita. Magarare hano. Asanga kiki Yehese. Ndabona nukwiba. Nukahagana. Angane ryari. None gushyira iboro byinshi boro birago. Asiba mu mukona aho ngaho. None ngo PDG. PDG. Bacukuye gakenja nk'umukobo gato. None twaseka. Barwana naye n'ibirenge nyakora. Sicyo iki? Kadushyiramo bamaze seta kuri social rangiye utadushutinga ko bibora ntabwo bibutinde biraremeye. Kibwe. Mane wa boro mukize boro z'ibisimba wa. Intozi wa. Bana ukachez. Nagarizo. Kandi arizo gusa. Nyamura gutyo urazinaga amahuka. Ko washakaga ndurata. Magarare mane. Ntabwo ndo tuzino. Dina kandi. Ibitaka mu bisanze nyine byo. Igiye fama dukuri mane papa. Bisanze. Bana usanze muri sinye bahagarare. Mwegere twagiye mwegereyo. Metero nane tuvuye anga twagiye. Cyano mwijosi. Bana mugira kamwe. Igikushi cyane. Bamuze. No, wowe ni byiza ni. Dero yigikwezi. Nitwe wanyu. Boro z'ibisimba wa. Intozi wa. Nagarizo. Kandi arizo gusa. Nyamura gutyo urazinaga amahuka. Five, six, seven, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's easy. Don't go like boom. Like for someone to teach you. Don't be like I'll remember which. Caso tu não te dá um respeito. Já, já, já.
batagira gutya exactly ele munire lei Sambolela do you seti boy studio cricket man da kama ukanya ndana man nada jindana bisa nami cha ba si go abadi wajala yenda pamba 7 go, bang bang. Divine, I kill you. 5, 6, 7 go. Sawa. Dono tukafatani pose. 5, 6, 7 go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pam pam. Simujenda kusha. Guys, yo, so don't forget to subscribe. So twaje muri Titi rero ya Easy, indirimbo yitwa Sambolela ya Chris Easy. So nkuko mubibona nugaragaza hasi nge nago ndambara inkweto urumva garagaza cyangwa mwabonye ko ewana aba boy naba cowboy yo turaba cowboy naga. So man nigga here bamwita Aristotle, the great man, bamwita Mr. Zena, bamwita Afrosaido, the one and the only, bamwita Shigi Munyagisenyi mugoyi kabisa mu Tanzania. So guys rero ngiye kintu nababwira do indirimbo nyinshi mujya mubona abantu babisha inyuma ya choreography dore ni bano baniga uko mubabona. So nabaniga dufatanya gu creatinga ibintu bikagenda neza urumva mugabona bira bintu byose. So uyu ni umunsi wa mbere rero tugiye gushutinga. Iyi ni part 1, hari na part ya kabiri tuzashutinga noneho y'abantu benshi. So guys mureke rero turebe enjoying no behind the scene. Yele Heliko yakozwe Amuruka ali deni kirema nare ukamenge bani chorara mbahiri Bono ndi bort yo gukora nabandi kuririmba mwege muri nyuma just mo vibing ako bitari ku vibing bya gistart like nk'aba cowboy nyine Cowboys adushyize hasi noneho we nibwira rero yigikweza nitwe banyiba yakuranye niwe muri Ndamenya wisaka pepe turi gukinza basi byagateganya ko bibazo. Bibazo ita complex. Complex sinanje kamwe Baseko washira ino 85 man. Kwa banje se wayi. Na wajira hago ngiri kuruhuka. Adusha amashyashinari. Ujya warareba hano tubagaragare ugaragara ngaho bahagaze.
no seti yacu nyine Shami shuri Kikoreka ku mutwe. kiri. Cyangwa kije. Akana umwana akagufata ni koza kwa kuri. Beregere gute. Sami Gire mu bikini. Nuko tubagi kamana. Baji tini bawo. Haje tya kimeze Titi. ko yagize amaso cyane ntabwo Aspino. Garukano gutya gato. Ah. Mugire mama. Kana riko dutuva upe. Asema yagurukana Dufunukuye keke mu mashashi. ibombo yo kugati Sakura Jimus. uriya jimuza ishota amayicyumweru zose kubeko Kama sahari. ahubwo ahita woga dore amazi ari niyo sauna na dushe byose Titi mugaruke. Urakoze afashe twakubonye. Titi mugaruke. Titi. Mana tuvugane ugiye rwaga bane none uyoboye. Binsiga ahubwo Sa. Nse gacho atose bajya gena cyo kuruta. Ubu ngino. Umongo ifate. Komezano. Uhita kuri no side yego ubona uhita yirukanka inyuma siyo action Isoko kike kikabona wa Isikabona twonge Yawe bro urimo mwa we wari yagikubise we Hano ni mama. Ujya mutwe kuzamuka uranga turebe Mama ikayizafona What's up guys? So uyu ni umunsi wa kabiri turi gushutinga Sambo ya Izi. Twaje hano ni mu Gatsata ya Erikofoye. Twaje mu Gatsata ku Kiweya House. Urabona movement nyine ni zose. 5 6 7 8
besto wanjye aba yaje hano. Besto. No. Sinyenera. Waje gukora iki? Naje gushyigikira izi. Yewe se. Wese naje no kubyina muri iyi ndirimbo. Abantu bitega iki? Bakwitege iki? Bazambona ndi guceza. Yego. Numva nyine mba naje gushyigikira Beston. Reba uko bimeze. Ajya nanuma no kwiduka nakenera amazi. No gushyigikira nyine. Ndagukunda. Bayizi. Ndagukunda. Ndagukunda. Love you too. You love me too? Nakitentire nagikubereye. Iyi ngiyi ni ya video, ntugire ikibazo. Ndabizi. Subizi nituvanaho duta duca se. Ndahita duca kuri salo. No, mite nyivana kuko iyi ni ifoto ya video gusa guys. Ntabwo ngira nashyiraho tentire. Murakoze. Ese we murakora. Murakoze. Ngwino tugende mwereke ndi couple yanjye. So hano rero ari couple. Hano ari couple mfana. Ya Jojo Brizi na Divine uwa. Ese man ibiki byakuguyeho shiri? Shashushu wanjye. Cyanange. Nitayeho ibiryo ari none sindakuramo imyenda. None se Jojo ni igiki wakundiye Divine? Divine ni kwa nkunda. Niye nkunda bankunda. Ubizi gute se kagukura? Shanda bizi neza. Nyine ubizi. Twaje kwa muganga baradupima. Bareba ukuntu buri wese akunda undi man. Divine igiki wakundiye Jojo? Nakuki ni mwiza. Cyangwa Jojo uri mwiza pe. Uri icyuki be. Oya wowe ukeneye amata utsubuto. Nubuki walai. Wanyweye amata. Waliye. Kumubwati. Yamubwata laje walai. None se man. Ako bantu bashizaho kaniyuru kume. Mwego waberetse. Naberetse ariko nyine ndahita ngakuraho. Ako samashari yawe. Arabagiye kwango ntago bikubere. Erega ishari n'umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda. Ni nko kuvumba nyine. Umva se. Gira bari abana bazimyira muziki. None gatangira mukanya none se twitega iki muri no video mu ndirimbo yayize? Gushwanyaguza. Indirimbo zayizi zimwe mu ndirimbo n'amavideo mu Rwanda abateguye kabisa. Yego. Ariko ino yiteguye cyane kabisa. Yitebwo wajya tuyishutinga mu wajya ngo iwana ni muvi kabisa. Na muvi ari biburyo ibintu zabigira. Ubwira iki abantu bavuga ko tubyina ibintu bimwe? Ikintu nababwira nuko twe tubyina ibintu bicuruza kandi twe turi abacuruzi b'imibiri yacu. Divi ukodesha inzu yangahe? 300. Jojo ukodesha inzu yangahe? 300. Ibyo bintu rero bimwe nibyo byishyura nanjye nuko. Ufite imodoka Ese we mwari. Ikibazo cyanyu murakennye. Wasira kuryama. Nayambara nayo. Ngumfasha gute? Uyatira kwa ni boya kabi nayo. Bagiye. Ila. Bainga.
azabishyira muri tugumira amazi uzubatse akace asira nawe wijijisha cyangwa reka nanjye bwanjye simuyize mani ntabwo urabivuga mikoro wasubije akaboro ka cheni wagafashe kurya no mushyiremo ingofero turebe Y'all know more people, this is where Chris Easy. And I know to kuri, like we got a video shoot, yeah, Sambolela. I'm here by the names of Chris Easy with the best choreographer, the all-time choreographer of Chris Easy, Titi, man. I hope you will like this. Bless up. abantu se bitega iki muri sambo reka nitwitege kuri wowe zari igitugu nitwitege ahubwo just ndi mwebwe navuga nti I can't wait because this is gonna be good like no gukora nyine iyo bwabaga kugira ngo ngende fresh. Umva niba ndi kugira ngo ngweze kugenda twagiye byose birarangira. urimo Shaki.